Abusia mama sama wakwa bebiem enenso onyakopon ede yenkwa akyeye nti na wo se yeto yedwuma so na hye ne so mama se haye emergency Ghana TV so na enne no trending story no ehu pa nipa to me di ewudi sem bema oba woni natena mfrinhye bebre eden ene baya to me twesikan wo bayi so e twa na rough oba esa to be kra mane me kire wase utumi me bi so ne so e twitwa no so semben ka ne ba na ye fa ya no nka ne ye de sikan ne dwem asem baya no ya ne de ka na da asem pote ene siye ama no nti abranti ye twen sikan e twitwa oba ne eti ene ne wo mma yenko hwe video ni nya emunchiremu ni enti story na si na we die ehu pa mo me ntwa ehu ni yenko hwe video ni ba wonu oba ate ene case me bu afu pa wonu oba ate ni awu ya ne ya wa ne wo so gu na no wasemempe me yima no ma bɔwina sogum obi ampa ni ade wona mpa wa de pa wona mpa so ba ko mpra hwe pa na me kwa wasementi ase na ni di ka kofa yiso asada wo di be kuno be twitwa no enye wo bi na ba mu a ewi akire a ene yesekan twitwa no basa wo ma me ni mpo wo no gu na sensuo ma ho kuro wu ye e ma ho twitwu ye ma ho ye deka ma be nya bidi ye o ma me no ba be pata wo ma sekan ni so na nsa hyew koka yesi sika kasa uchi su no pampa so na kasa sika sa na wo esika fo wa Ghana ye bo wo di ya ye bo di ka ho wo nu obusu ye bo ka ho mo da no basai sika fiafia wo ya ye nyenya na fa ye mu di pa bie mo no me bu afu ya abuse ma kwa bi so a ye nya ma ya wo mo kasa ma mind na chese case na wu ni panu na mwa ya kakabesa no ase akakwa ya medai woni kwa court ya medai police fo ba che ya medai obi anya ohwe nya me be yo bibi se obi a wo so wo connection obi atimi nya ohwe a ti ahotwe nya me ni embraibu nya me mame ma wa mebu afupa mame ma wo ai ache na ma me se ne mbusi afo ni so dum ni ja se ne pressure be ba so wasem yitra me ko wini na twetwe ntiti a mebu afusa odi ne sai me de ni Emmanuela free hine na bae fe yase mame bata pa won so e wodi me de Ellen Malen pachi yo mame Malen free hine na bae pacho me free fe yase na bae me pacho odi eni me ba no no ke kire no no o ke kire pacho you eni woni ne ho agro ke kire fo de ya ye ni o ho agro ti na du ba ya chie Yami Shram. Una ye you self pacho ai. Can you self free hono? Pacho ai. Chebe dia wodi sika yi twa ye. Twa wutimu. Eni padu no omo yi omo je omo nkwa free omo he. Omo ma de no so ha. Ena omo di twa. Mo ya ni wa no wu. E ho no wodi sika ni twa ma me. How dare you? Emmanuela. Amen. Catch me. Wakosam ne say. Me pa so anopay meti ha e boko ba nya boko sa. Eye 4 December no. Me dware me mawi a me de me mani ko school. Me dware mo mi ra e corridor mo de mu anse be ma na so mata adu mu me chi a we yisi kan free no ho wo twitwa me. Ti ho na me ti mu fe ma me se ma. Asemi de baby a wo bu na bedru ide. Me ba cho start woni no etu akwantuo no. Me ba cho be ma na me ne ti. Be ma na me ne ti. O de dan a de mu de koma han. E na me sesa me no ma call me ma me ho. Ka se me koda ne papa cham se da bi. Enye yi. Me koda me ma me e ho no mti. Me call me ma me ho. Me sa me no ma call me ne nkwala me ensa call me ma me ho. Ti me wo me ma me ho a de bia nkwala ne pon school bia o mo kɔ no ho. Me pon nyuma akɔfa nkwala no. Ti da ko frame of phone so na me wadwuma me a de na ma me pressure sa o kire ho dodo
ti me ka sa asem no me fa adwuma mo ba me ko fa nkwala no me wura dem mo no de nkwala na wura ne dem mo me wura dem mo no e no fa so se me nkwala se me na me ka kire no nti o fa so na odi twa me na ni nua be ma beje ni odi twa ni nua be ma ne nsa and telefo me ko ka kire ne maame ene maame oti ne store anim maame ne ka kire se me fa mani nto ye won kwala ana me su de yumati na me da me ko ye nti me ne bibia ye bi me nkwala no na me stop nkwala se mo nko ho bi se be kwa fa sa situation na ba nti mo nko ti ho no maame san fra me se osle me amma nkwala ne ma ne ho na o de nani ho mo kra na ma be fa ma adam suyu ti me ma nkwala ne ko ho echi na o nkwala ne ko ji se ono hwa nkwala ne maame ne hwa nkwala no o mo ko ji ska wo ne maame ho a o ti ko ti ne maame wo ne so ma nkwala ne ska bo ne dua ku no na maame ni jan kwala na skama nti me kwa me mfra no so mfra me 4 December no ana oba fie ho me de kwa no ahomache me dwale me ko dwale me ma me dwale ho mo me di omura corridor mo na mo so asomata de mo machi de mo yan so de second twa na me tie mfra ma me se ma na na mo atwitwa me sekan yo na ma me di mika epie opie obeso ma no twa no so nsa na asema no otwitwa me oka ne se o kume na o ku ono ho so nti maybe nwa akwa eje me ho no o de nam se me ku no twa ma me nsa na me na me ya be se police be cho se o no lawyer obetimi aka ma na ma asem na ye foolish case pa cho ni nti na me de ba ha se me ni lawyer me lawyer ne ma cause me ba cho court no court bisa ye se me dien no me se me mpana no omu bisa boy ni na na mo ne se ne dien ne no se ne mpana ne me watwitwa me o se an watwitwa ne ma me o se an na court di bail to ne so court man ni bail 1008 na court bisa me se ma so court bisa me se e ka se na mabo me babo no se da bi opede receipt wo ho the receipt was na 1007 and I'm ka se me fa na de ma ho mo ina omu di be otu no so mu yi no efiri ho no se ketwa no so be yare sa issue na mu ketwa no yare ma kwada hospital obi anfi yen mepem ne obi anfi yen kwala ne be ko school o me den yo abusuafo bi an oba bi say na ekwa na say na eko but noise okay everything ena de bae no ma say nti amana ka ne nsem ni nyina awie me remu me pese wote de wo ka na se ansan ya bem na mame ma ye mame eso orataba obey o ka kire wani abrantie yi asetra wo mo pratwe mu de na na onim fa ho kwapem da otiatie mu fra se wa ma okuno yo tiefo pancho na wone na tie no na enya de bia eye enuso wo muya no nkwala no me na me hwa nkwala me ton tare ne mpaboa ne ade nyina re ma nkwala no enti eye sa no wo ketwa no me ko ho na me hwa wo hwa no mu no a na nya papa ade ne di mu kra no onipa a wawo no otumi ma ne tena ho bia na adwo no wote wase na ikwaje sika wo me maame ho abansa wato aduane ama no enti me ko ho no ebia na me sika ewa me ho na me de akwadidwa na me de ano aduane anya sa so na me ko na me ba na ma to aduane ene no ma na me de aba na waye enti ni ana me ti woro na me ni nye sa empantwe no mo twen no trese me nim asam a me maame no mekwa akwaka ebekwa akwafa asam aba enti na me ntumi nka ho hwe enti so no ba mu no na me hunu se da ne nye ni papa wonya ni papa ya wudifo enti me ka kire me ba na se wa fa ho adwene o wa fa ho adwene wa mu ni pa wo ne te a wa to so fa ho adwene anche ena on the 4th no so yes obeda Pentecost Junction hasoi da no mu anadwo no no waka se menkunu a me se menkunu a
me samankuno na boys no mo ho no se wo mu nim se me be ya ka mo kra bo no it's about 5 o'clock no we feel to what you try na 5:30 a.m. I'm 5:30 no what you try no we was ha me twa no me buy ya no me you ne obi da me paso na me say hey edfia empaban na wo mpaban ne si ya obi ne da so me kuno kra me kuno cha na ma me nsa sensen ho e na wo de fa mu tu o kan so ko police station na wo san e na me na ba ko na pictures no wo di akire na wo no sie ti onu san no ho wo san no ho na wo di na ni kire ekuro ba ko so e na wo fruit pragia so wo ko police station no e na obi o ka kire pragia form so mo fa no no wa twitwa obi no wo ha say moja kra wo na taro yem enti mo fa no wo twitwa obi very lucky na boy bia wo ba na wo kuta pragia wo du ho ape no wo frɛ no na wo so nu so mo fa no na man bia wo ne no kwa sorry e trezi kokɔche no wo de ne bae pacho. Okay. Enti Ezra 94.1 FM na Ezra TV. Enti asam no wate ababa yi de wate omame so enmu asam na yeba na fa yaba be doso no na watumi enya bi mu ate papa na hyane so ema me na no payi se me se 2025 re ye ni bre ye dia koden enu nti ye ne yade ato kwata ya pai yade bi ano nte se made di ade ntoto ma no feles mosquito yi wanu ka wa wo ye de wonu bedre wo se so mu kra sa de ko bedre wo mu de wo so a bade di ane de ene ye twem sa de tie bia wo benya enu nti e ba ne sa no na je se bade di yade ba wa twa asrada yeso da wo twa sekai wa twa sekai wo twa sofi wa twa sofi a twa so your friend say Joseph Amua Anoche. Joseph Amua Anoche. What's it? Me ba choti Fantini Utown. Fantini Utown. I see. What you doing? Me ba choti Achimuni. Achim. What do you feel about saying? Me ba choti 38. What you do about saying? Me ba choti Oyefundaka. Tenti no bagu. Ade wo ko benya bi dia tu. Oyefundaka. E wo Fantini Utown. Ba choti. Woni no start branch no afibem. Me ba choti 2011. 2011. Sabe na wo ye dan. Acha na me ku school. GHS ana SHS. GHS. Sa 2011 no abuko GHS a wuhia no no so ko school ache no obeye ayefranda ka adwuma no anasa de yin. Acha na oyefranda ka na adwuma no. Hey. GHS. Eno no ye furu da ka adwuma. Sabe na wo ofie sai. Acha na me 19 years. Eno na hia no. Me ba cho ni na yet Fantini Utown ansa me ko to akofe ase. Ti Fantini Utown am bishia no. Okay. And there will be we are no ko ye furu da ka. No. Ba ja wodi hu na de na se bia. Woni ni dia grand potem ho me honi no. Me ba cho te baby a na meti no outside ho a. Oh, okay. It's not to say oye wo bia wunni mu no wo potem ho dada. Na wo ye wadan for kura kakra dada. Ana but no nya madamfo na woni ni agroda woni ni kasampo da na adan na JHS ni a wuko school na nya nwiye na wo bi a wono ye yifruda kapani wono na akofa no bia na na hawo sabre no mu but na bibia ha me but na bibia ha me hu die nti a me ne kwatena bra wo hia no na wo 19 years and say na wo 19 years me ba cho bra mi hia no na wo 19 years it's so what saying ba cho mo 32 it's what 32 years. Oh, okay, good. And now sabra no GHS 1 2 3 and say 3 GHS 3 na just so ba be school and na why na national school sabra no me ba cho na mete
me papa nyanchen o papa ti ase papa o wi fie se ni me pacho wi 15 good years okay so papa nyanchen na o te na ona na hwe school ne kama ada na hwe ni nkoyie na wi hia wo bia ma na aso mu na me pacho na hwe ni de ne nkoyie ene sa che ni me ko jiska o ka che me se papa nyanwi no ka che me se papa wu obe kire me enti me papa wu yi ni mu ana me ko school na me ko jiska o ka che me se o hwe me ma me be ni patitiri wa me me so je ni abechi no nti on hwe me timi ko sa o ma miska o so ni bi ba no ama ne miska no muko o papa yesa sa be na papa ti ase mu onya mu papa wu yi ni mu no ansa ne do wo ko akoma on ni papa ni nua ni na atifie ba ko be na papa ti ne ho ana ni nua ne so na sa be na ma me so e pa cho na ma me ti aduade ana na oyo ayaka de sa be na onko ma me ho se omo uska nko school omo uska ncho de no uba fie dia be di me fie dia be di o papa nua oba be ma di ntira no papa nua be ma na betina pa bra o ma me ho pa cham be mo kakra na ba ne se o papa wuye no a wo mo kwaji sika no okọ snake se me dwa no kọ Abidjan enti pacho me dwa no kọ Abidjan enti onfa akra sika man ena me wo hwa na papa ne be so me da ye se aba sika na ba wo nko enti ya me baaye no na papa na kọ ye bibia wie o papa nua no akọ ye bibia wie enti okọkọ ye no ena me baaye na maame no ebisa me se na wo te na me sim tie di ana o se ena wo se wo ni kura yi mu na me sim wo adu aden ena o kan se wo no se wo no na ehwa akwara no wo no na adi wo nua na ade enti bibia no wa sensa bibia ma ya ama enti me ne no nkonko so ye se wo no na be hwa akwara no yo ena me ne no ko enti me ko ena me ka kire no se sika no awaje no one chemu mienu snake sika one chemu mienu no fa half no nkoto akura no bank me kai wa nkasa wa anya hwe enti eye no anu sa me kofie ha wa se me ma ho me nkofie ho kura na makasa me kohwa me ba enti na me firi ho ba bitumi gina fie na nim extra akura enti akira no na me hu se asetena no awote no enye enti machiri ba mo wo hwe no machiri ba na no maniska o free papa no ho no sana wane boy na hyeso na menim enti na me brother no o maniska na akọ so ohunu ye no na okọ na sister ho wo kote okọ na sister ho kote ni sister mo ho na okọ ye no mu na me wo ho na sister friend me say ma me say yes or say ewe kwa nyinsan na me se ha oye den no we nyinsan na eja omno no ba me ho wo ba ye no na me se da bi so wonyemudi a mekwa kwa hwe be ma wone ne nyam enti me si mu ba labor office wo no na wo me ba ya wo se me ne nanyam na me kwa kwa nyinsan go na me se kwa kwa nyinsan na gu abante ni tiri kesi wani so no ba na nyim na okoyi agu ama na wo kwa akoyi agu na me se me ma wo yi ne enyi ne kina me nim dia wo ba no wo be ye na me wo kwa akoyi gu na sa akora wu a wo se ma de enti me ma wo nkoyi ngu na me bo se ebra o papa ti ase no na enye wo nchen po no tie da me ne papa ti ase no entitimu bem okofa oba bi ana oba no ha adwene pa enti me ne titi mu na me tena me fie entitimu bem no na wo balance bon he was saying me entitimu bem no no wo sha no wo me ho enti me ko nu odibi ase ko ye adwuma na me de no man sister penny no be man sister penny when sister penny enti no awa na sister no ho wam na me baaye no me se abusuan fie de mani nyi abusuan fie kire se etin no aka me ti mani nyi abusuan fie na me ko ha idan wo eduade na mpebu ha me nya bi na me ko ha bi wo eduade na ho na me wo enti awia
weekends no me ba bia me de aduane na ade na me de abrɛ wo mo na ma hwɛ wo mo enti ekyire no a wo call na sister ho wo kote no ho no mu na nyinsan no bae na ne sister no ba mama ne na me se da bi sa abasa mentumi enka sɛ abenti meyi mani me kwa hwɛ bɛɛ ma no me kwa ye no ena me hu no awase han eye mea ena waka so obeyi ato agu obeyi ato mame wo school no uwie ya na sɛ wantwere mpo ena wodi nyinsan ye macho mewie obi a woji HS3 no ya nche ka wo ba ba twere nso hwe no na da be ma no onim so woji HS3 macho no onim enti sabre no wo mame wo papa nua ya me dia ha me ne sɛ sabre no wo sister pani no wo mame wo ho na woni wo papa nua wo ye be ma na tie eno na menti ase wo papa nua no waware macho no ne oba ne o ntu ne ono ne na yire ni na na tie okay mame wo ni Emmanuel papa no wo dodo sai pacho mene no wonsia mente pacho mene no wonsia omunyi na ati ase pacho ba ko pe na afri mu emema yesai na ma yesai na mema ye miensa na ma soso ye nine enti wo be ma wo ye pani wo ho be ma pani na we no to aso no wo ho udi oto aso na nya fie be sai pacho oburu 40 years wo ye adwuma ben pacho oye first na we printing books okay na o jais okay intimidate okay it's say otehene pacho mfante o ayi Cape Coast pacho moyen mfante fo pacho asemi ba e mabɔ na mane pacho you because oba woni be ma na ebu ni yi achia se owo enua mema mu wo ho na wo ye ka akire na wo bi ba branchie betumi abe fo ba no mum na mu bo na mane wo se de yi emema na obi etua na mo afa pacho na we di na chi no woni de ne bufu yi se ono de oba to boy no wo fie de anka wo mfa no ho nche no nkire se wonya mi nua ho ade na wa ba fase ka atwitwa na atwa no ma me de anka no so betwitwa ni wonya ho ade Emmanuel mi bisa abio wonya ho ade ni wotena mfie sei pacho efie me 13 good years Africa man ke 13 se 2025 come out the enka ho maja it wouldn't matter how many years 12 years 12 years and na dey tin wanya ho ade me pacho me ka che ne sa onkwai me ho ade oboya say wa o twetwe sika wo na adwuma mu honkofo wale a obokai atwetwe ntimi nya abotele bo ne me kwaje list for mabusuafo ho oye na o se da bi the way we twe sika no so ye ne ketua bi a ne sika be kwa kwashim che be so ye ne kese ansa nkrofo wale a wotwe sika e ma wo mo obobo sia ma nkrofo de ye we de da bi o so ko tu sika gu o mo so nti o twen se on so ne de ba ne kese no tu sika gu ne so oh it's 12 years no when to me anya ntotoye anya na ye ayi ohu ade kese a nkrofo betu sika gu ne so na wo se brebe na odo be ye ohu ade nkrofo betu sika e de gu ne so na wo tumi atedeka pacho me ba mo ho kakra me ko ma me no ho se wo beto akra ni din no wo ka kire ne se enche wo ba be ya akra no ho ade nti na wo me ye no ho ade wo se me nyai na wo oba be ye no ho ade na me ka kire boy ne ka kire ne se so ono de wote wo no asam o ma me be ka no na wote enti na kire se me ko ma me ne toss no ma me no na wo ma boy na adwene sa so what didn't ho I no what didn't ho oye na dwuma se wono se abaya no odo no ope no onpeso obefri ni so obehwere no no opese oye no ho ade ade ma me ntumi nya hwe oye mature no oye enti me na ko ma me ho ko ka kire ne se asem na ne ba na ka no wo baba ma na so wo kwa ware a wo ye adwuma epe bibia anya ma me na obeka so obehwa akra no ana so obeye oba no ho ade ama no enti me kae no maame no anka hwe biem wose han ene e wo kokopɛ dwan bra ene ade na memwa na yanya me ba no ho ade na me se mini wo kopɛ sika bra sa na be ma me kopa wo dwan ne no ma ba ne amfa nya me ba no ade na me se sa ma me ka kire maame no kan sa asam ye fan say abra sai wa ote ne what mozuzongo I see wo ko na kopɛ dwan
ene ponche fabra obeka ho na no fa ya akra no ade wo ka che wo sabra edi be sen pacho enya be mfie sen wo ka sa samfu nche o ka sa samfu be ye mfie me no ane na me kwa no so sa me ba no na ya no ho ade enti mfie me no wo ka che wo ba no sen de mami be ma ne mami aka che wo nie pacho to mo ni buo bia de ma wo ni abushia no enti wo free ayi asetra na wo che pratwe na se oba na man wo ka che no pacho me ka che no mami 12 years Bema niti went to be a travel, sorry, and I'm a boy. I try. A bro who go school, who one when ya, who just 3, no? Pussy man will pussy won't put. Say, go back to your boy one way a school, no? Actually, one will be quite mammy. Cinnamon is something I said, but one be quite be so. It's the Akaka will and it's a Kaka Mobi. But when the South School wasn't be other. But would ya a quite so kind of our first real home. If you whoop up any and this was a sissy go boy if you want. Pacho, meu papa no Okwadana MP. Okwadata around be 8. Nti me hwa 8:30 to 9 na mesuma pi. Na mesuma ko boy no ho. Ba me ko boy no ho amen na ho. Me ko ya no masaba fi. Enti babia na uno papa nua ne tie ne babia na branch ne tie no na emutwe onante ana ufa ka na eko. Me nante na eko. Emuntwe biasa. Na to so papa nua no kwa no boy no kwa no onim no. Ba no onim so no ne twempra. Boy ne de wa mafie ama me papa nua na ehu ne da. Okay. Enti when you say wakacho say you go. Macho ni say de wan kan che menim se me yintu. Ba me ne ma me koye no. Me ne ma me koye no. Na o se me aka che nse menyim. Enti se me pese me yitu gudi a me yintu. Na me se me de me yintu. Na ma me kwa ka se sa bone ne de wonye. Na Nyankopon be bisa se o yitu gu a Nyankopon be bisa akwa no moja afri ne ho nti onye. Enti na nebusuafo ni mu bra na wuwia wo ekọ no. E ba so an nua mema de ne omunime. Okay, obibia na enimo kama. All right. Enti yenre when you say would you want you to mama me kwai was so person you to go impo bra na wo school no a na won na etwem pra no wo koda ne ho ba wo ba sika wo bra wo sika na won yema shop no hwe wo yie ma me hu e ba cho me koda ho de no ma miska no ma say e ba cho that time no ma me 30 cedis me ko ho bia no ma o te wo koda ne ho bia me ko ho na me be fia 30 cedis no de 30 cedis na we dey go school pa cho ai I see na just school no de no wani abresen ka be wie pa pa cho ani o na den one ka je say ko ntumi mu awa ma wie school no na mu wie school no aja woni na to aso because no wani abresen be go school be pa cho na say you no kwa so enyo no ne break you e ba cho ne break me na me nim be me bia hey abati ne break you e ba cho friend ko be ka cho on e break me e den no hu ne me ba cho say on me koye no me on me have sex no koye me na de che me ba no ka che me say eh me no da sorry me no da me o koye no moja egu em pa no mama fasa de ni me ye ni so wo nya menses ba cho na me fa be ma bia on e be ma odi ka fa me Não be ma da e ba cho de so no ne be ma o te won kwa he mu ba cho na wo enjoy it first time de o ba bi bi wo enjoy it and as I go second time because I wash she one ka wo sa kwa de to me pa cho ni me ye no e di be 3 days ansa me se ko ba me ko ho 3 days 3 days ansana wo say ko bie mu but na transfer share so kakra e ma ni hili asa wo say ko me boa na de ye we yi kra na wo mu sa de kra say wo mo ka say de no wo boa nya de enti na ni say ko bie mu because ko first one na e wo hye wa de na de no enti e no kra e punishment ni say ka say wo kra bie wo say ko bie o school ni na wo say ko bie ma kwa e dai me dey say wo ka so papa nua no na wo ma uskani ade woni die no de
menya sure ebi asa e ba try no ko me kwa me sa me papa nyan ka me ma police for be chin no baby no o no ye adwuma no oh okay I see say the drama police for chin no me ba cho the ma police for ko chin say me ko na me ka say o ma misika nko school a so ni bi oh okay na me ka che police for ne say ye ko court ko je papa sika nche ye de bia me ko bia o se oni bi na me ko oni bi na me ko nti o mo nko je sika na e wo no ho na o se wo de ato ban o mo nko je ba me e ye o se na sika no kaya nan ni so wo de wo se bra wo first born ne de na wo ma me wo nya 3 years wo ma me ho ansa na wo tu aba be tra ne ho enti ni suban bi wo ho a na enya de a wo hye danim bebre wo betra ne ho no sei na ni suban no etie sei wo si no kasa sei wo si no di nkomo sei wo si treat you ya wutumi wo me nsa e ka first one ho e ma me ye me pa cho na dia na wo no se oba na so bi ka chen se
ma ye bibi se o misa me se ebu obi se me pem na kutia o misa se no kwanya se no kwa no odi nipa na chi ana se nipa na ka se maka se ra ho wan fi me ene that day no be di matem san ne o ma yeska o ma me ne nkwala ni iska na so be kan se me be fa o na nkwala bi anka ho inti se wa so be fa na nkwala anka ho enti o nya dai inti o ma nkwala ni iska be ma na agire ye be inti nkwala ne o ne me nya ntokwa bi ankwala no o mo musa na de nkwala ko sa wo mo bora so me ba cho ndem mini wo ko bia wo mo hospital ba cho ndem mini wo ko fa wo mo children's home ba cho ndem mini enye ono na di wo me ba cho an ene wo nyin se ye me ba cho an ene wo hwa wo ma wo ye me ba cho an ene wo ye bibia wo se wo be fa wo na nkwala anka ho me ba cho an edu mo akwa makra na kra na nya bi enja wa adwo na kra no se wo ni hwan ma wo be fa wo na nkwala anka ho wo ni hwan ma me ba cho da me bisa ne se me wo be fa me na nkwala anka ho no menye me no na wo ye no se me na wo ya me ma no ba be ko me side wo nko no no fie nti o be ko me fie dia me anka sa me hwe ma ade sa brain was starting sa sem we ne ka no BBC na wo kwaka sesi ya pe wo se enkugu me be fa wo na nkura nka ho nti de be no e starting bra no wa wo se e ba cho no ma wo miensa no e na sa we nya chi sa no be wo ba ko ka ho na nu se du edru ba bi obetumi apa nkura no te se de na wo ye bi ye be di aduane pa ye di aduane pa na ede papa bi na wodi wom very necessary and yes mo aduane nya wadro ma aduane nya wadro enya wadro to make sure say ingredients e wo mu nyina no e koye dro e woni padua no mu a enko fa yade ma woni padua spices many pa yare pa what me what simple plan e life say Manuela say Buma me aduma boa so ma me na du ko so aduma me wa try wo du so a etibo me wa try e wa bra wo da so ne abrante ne tie me boa me wa try okay Wuma me ma wo sika ko so aduma no sa bra ne aduma sei ba se die mu ye enu ti ka person bo container bi ma wo me fa mi gu ma wo me ye say plan and buy and wa no plan wa bra bom me ba try ne man plan e hwe me ma me be pon me ho kwa me ma me ko no ho ka kire ne sei sisi a me be pon me ho nti ompe container mame okache mame se sisi ade oni sika ode ko pe container mame sisi anti me ntwen kakra ansa pe container ni bia mame kaprenim pa choda bi that ye woda wokoba ya wosi adwuma munye na wokoko botire na wudi sika be no aduane ma munyina mudi mu me pa chan obo wo bosi ada me pa chan chame den pose wo de ko den me pa cho baje 3 million e wo me ho se obi a shena daka na ni sika na anso nti me fa mbo ne besia o de be ma me e na ba ko so me bank account o ka dem so wo ni sika wo no ho mi sika ne man na sika bi eba o de sika be ma me na yesu mi sa ko yi de ma no okay nti bank account go dia na na ko yi ma me ba cho 6 million no yi 6 million na ba ko so obo bo si 3 million edu wa wo kokro ma na wo pie na wo bi bi e fa singlet boxer short trousers shirt wa we to bi bre no me ba cho me ba cho ani ma me ma do ni ma me mu shi ahye no no so me ma shi me po ka kire me dia na to bre no me pe no kro me pa se bia wa ye obi bia ye o ye nti na wo keka be gu me ba cho da singlet de ma to bi ama no singlet de me ta to bi ma no ta to me ba cho and no so dia no ta to ma wo me ba cho on to bi bia ma on to bi bia ma me woni ne ta on to dress kra ma da me ba cho me kan sa atade na wa to bi ama me da se ne wa to no wa ka se me se ne ono so to atade ma mi ya dia wo ye ma wo bia no ka dia wo ye ma ni bia no ka ne wo ye e wo moto 2 years ni mu a enye no ka na ye fre no ka na anya me wonwa so ati ase enka wono nko abone na fa wo de no enke ko na pass and dia me pa no enti kani nyina woni ne tia wo fa na chi da me fa cho da bi 12 years ba sha hai wa fa na chi da bi fa be me bia da bi wa me chewo da bi on complaining da bi so bi so be hu no ene bibi wo be da bi okay ada wa ka cho se bo no bosia no we mi se adwuma be no wa pa ma wo a wodi hu sika ko sia wo ba je ho bosia me ba cho that time na makwaje a friend papa snake ni bi nti one na down for ne buy say me money besia ti me catch na down for ne say scam me de man on na dance ni me gina okase won for mame a me yini dase ama na ba kan no say an
Mama oyare ni na o ka che ne maame mo say mi sika wo no ho wadi mi sika ba wo ma ono ne maame say obefa me na medi ne ba ni sika ne ba ni ye na me na o de hwe me ni mabusua abla be ma no ni sika sebu na o de hwe girl no ko fa ne fe na ewra na me smusu ne fe me rekwa ti no so fe me ewra nti o ka ewra na ko fa na ni sika hwe ne bo mo say o diska ne hwe me nti mane me mama ni nua be ma ne ya we say so I'm seeing the brand discussion. Mum sa ne brand say sika sen no de ama me. Ana on go bi say run say why na mwade ni pia bonten ekoye shopping ma no. Mum sa mo brand nti ne brand ka che o say me de me ndi o musika o me ndi ni sika ka pre kra. Asa brand ka che ni nua mo no. Mama me no ayi abrantie no anoche no o baba ayi nua ba. Me ba cho ne papa na ko wo baby o ma me sa ni Oni nua ba me ba cha o ma me sa ba papa esa bia na ni nua ba ekọ awade ana mpratwe na be ma hwe na o mpe maame no okọ ayi anoche maame okọ ware ye no ni kuru hwe no a enye ni kuru na wasa hwe no o mpe enti so ne ba no na tie onu tire no we antumi anwie sukuu no na se mpo owo bi no hwe no ahwe bai o da ni ko tu sukuu mu Mama pachu anochi esi abrosan dia mawo. Dabi o. President ya dia mawo. Dabi. Wasi atakwa me dan dia mawo. Dabi. Me ko ma no ko fie. Dabi da. Me ko ma no ko ka kire ne se. Sha wo ba no a wo gi ne tiri no. Me wo mo gi ne sika, me ni ne sika o. Me ba no so ni ne sika wa se haare. Me ba no wa yare ye no. O be ka kire we se. Sa ne ba no nya hoto no ho ntonda. Free ho samra no na maame ni mie mo tan akora isa enti e ba na wo ka kire na me ko maame ho direct say abena ade akora no ono na ma wo ba na yare ye dia yare me pa cha ye ne say high fever okoye also okoye yie oba ye no no anom nsa ono wasan smoky wonu mu wi me pa cha ye anochi no mu wi me pa cha eno wasan no nsa me pa cha entampe wo bon tampe me pa cha me pese obebu na juma o hu so wo bon tampe da me pa cha Bribe na hu so wonu mu wi me de eba me hu so wonu wi na me ne ma wo me second born no o ko che no bribe me ba cho kwa me hu se born na num ana wo ko che ne se ekura no a wo twiri mu ja me ba cho me ko hu se ekura na wo twi ewo he but Fantinu Tanwa, almost baby, boys no numbi no mote, almost smoky. My baby, I mean, I say, I dear, I may make a just a man pay my life, Muna warrior, or so man, I can't majai. Emanuela, Mamma, what's that? Sabranti no movie. Pacho, or Baffa no, and a warrior, who sing this and be some or sit by an idiot, one movie. Woman, me sound. But you'll be Sam. Sabra, no what to say. One movie and who we cried a want it. Sabra, no one who say one movie. And I said, we know until I'm a kind of castle. Mena Mena, until I make I sit there, be me who saw Numbi. Now, Mamma, quite person who is one movie, who watch him, and I say, dear, a branch in the year, and the man who said on movie. Pacho, my mammy who saw one movie in a say. What about where one or cast or back, me buy one or castle walk. Now, what castle walk on one. Into what buy yeah, Cassani, no, ya no royan, and yes, I don't know roy. Sounds no asylum and sanku, so not miss answer. A requa, wooden woman summer, and I want to was a Debbie. Debbie, Mamma, may buy over to us who Eddie, Mamma. Aha, Ezra 94.1 FM, a friend, Yabasu. Yabu, step by step. No one till some not say, Oyerepa. Nothing about the Drew Brow starting here. Oh, trete, no. A quadru brow, master, that's what. So, what did the year Baba way 80 and your free home? Never did him one man, the trace a kind, and what the other step by step. And some bufu. Well, yeah, I'll whoop up on here. Put to Chanka. But my daughter, my member, I really am a period, my member.
makosam dwumadie na no na wo hwɛ no yabuafu yɛhinti pa abadwafo yiti na nya de ɔma bamu ani ɔmbɛsa bambiem na menkai wo message ba ko mienu bi na hwɛ me nsan ma hɔ ɛma ho wɔse mako that's why sometimes you don't send a case to the police station but rather consult with the boss yɛn time fa yɛasɛm na police station na tɔ court no we in particular I don't trust Ghana police cry also one one kasa de on trust Ghana police oh yeah ya no de achew and also Marcos please don't spare him cry he is a foolish boy pa God will punish him thank you we know what we can do teach him a lesson on also message our day abano okay eya mo famudin ka ho was what Pastor Julius is saying is very true because the best form of defense is attack ono so message odi aba no was Marcos and the lawyer for aba de binu nye papa so ma no correct at all the message odi aba no me pacho ya message no man nye ntie ma me was Marcos good morning hope by the grace of God you are looking good in Marco we majumo if we are sad the cry you make us laugh. Now I'm not in the mood, but you make me laugh today. May God bless you and your crew. Why? I am Kwame Creation from Asafo Kwabre. Okay, and also Edia. When they are banned, no say I'm Kwame Creation from. Oh, but wow, obey, yeah, nothing. Yeah, for hip hop Yeni Emanuela and Obama Ellen and Eddie and Common Choir Abranti bi dia baba ya faso ni na traffic shed dumi ensa wonu nti wantumi atro no so hwe dumi ensa no wanya ne ho ade na so ekobi a kire no ekwan a wode no afaso no na chese ani enya papa Emanuela me say ba usudiem Brooklyn was started say okay na ye wo we no entirama make us an ni ye bia wo hu ni ye wo hu se tampi ni bi bona no ba wo hu se ni suban se no sikasa wo se ye ne niema no wo no wi ene wo ka chere na ase da bi ma sha o ka mi se da bi mi de me hu se wo no wi ni bi enti ebra wo hu sa de no wo hu so no wi no do ma me bo okoma no ma fa ko ba na me de bia me ka se asema ma me kan ni se no kre Brooklyn was starting so what your life me pa cho be 1.5 year ni be 1.5 year okay enti 1.5 year no started saying e bi ne si ya wodi kan threaten wo de din kan me pa cho no me wa adwumam no frɛ me na se me ye adwuma na no so ha adwen sa no mo me nwe me ho na se me didi one o ma me atem ana me fɛ adwumam ɛkɔ ɛhɔ na se me kɔ fa nkwala no de slada no threaten me so ko betwa me ba mi nya obi me patama mi fi ho na etwa ni nua efi ho no na me nko ho bi me ma nkwala no so nko bi se de me nkoma onsa me yem bibi nti me stop nkwala no be 6 months na ne ma me ne frame of phone so wa ba me wa adwuma so osre me a me ma nkwala ne ma ne ho o de omo nkwala ne ba ho no betia na o ma sa asa na one na jai e ba chona me ninja ba na I say o ha say ni ho I say o ha say ni ho no nti me ka cha nkwala se so mo ko no ma o mo ba no ma ba o mo na na ho no mo wa ase ho no nti me fo no e chire ye ba me to fo nkwala se mo nko ho kra bio o mo ko ji sika wo o ma ne ma me ho no ma o ka cha ne ma me se ma ne ma nkwala ni sika atona so nkwala ko jo se ai mo ma me mo mu sika o ma me mo sika no pa na o me mama o mu awia na mbisa ma me ne se me mo akwala ni sika ko school a ketwa na onu su ko school na ma fa mo ka plan be mu no akwala ni ko bi o de 30 cbc ko no eno so sa me da me su bia na sesen na me kan o bi ama me mu ai na me twa so emu ho na o de sika no e ba me so se we na wo ka che o ma me nti no asem me kan de o ma me asoso nti na ye me ma akwala ni nko kora o ma me nti no asem me kan de o ma me asoso nti na ye me ma akwala ni nko kora so mo ko ji bibi efi o mo ho nti di be bosome and of frame of phone so ne of frame of phone some business me no ni se me no ni twaka bia che de nti na wo frame me na ono wo nya no nti ase e bra wo ka che se wo nti me ne nti na bia o nya no ho nti ase ompe
da bi titira wo no betra mpacha titira no betwempra me ba chwan 13 years to aso ana na ntwempra me ba chwan wa bra wonye na dwe so obeye ho ade ba chwan okay okay inti baby me ni jai me ni twa so no me ti ho no me on frɛ me so me frɛ no me frɛ ni mi san san kwala sika na se bibisa inti be 2 weeks na me ka che mo kwala so mo nkomo na o si ade sika na o me ho ne so o mo nkomo na o mo kwai na na se an ne ba ne se o mo nkwala ni sika bobo ni dua ku no inti ma ne ma nkwala ni sika wo won pe no bia mu ni nti no o ma nkwala ni sika o ne ma se ne ma me ma nkwala ni sika bobo ni dua ku no na ma me ne se ne o mo nkwala ni sika I see enti abra wo ni ja ye no a wo kro no fa wo ma ennan ni nyina de wo mo ko ba try me ma nan ni de o mo fiti o de dan ne koma han no na me ma nan no ko na de dan na ye han dia me ba cho boy ne dia onu ane dia me ba try wo si ni fie me ba cho de bi eye busia front no we si dan wo so oh okay no de na de ma me ba try tin na akọ bisa ho asem a se adam wo de ma han no wa mo ma na okay and the first now or fast that's what the betcha no report e wo police me ba cho me ko report am police no na ma me ne frem ma ne ma me bi ti me ba ne ma me ti ma me bi store anim ma me panyi bi no frem se o se me a ma me fa nko police na enkwala no fa me ne nto nkwala no enko report wo so mu a no obi asra da ni betwitwa wo na asa de o so mi mu mata di kwa tete me de ko kire ma me ne so hwa de a boy na ya me ko ka boy na asma mo nti ase no mo support no na ma me ne so osre me a de mi ntwa so ma fa nko police na nkwala wo osre me a e ba cho da na mi be fi oda da nti osre me a ma me fa nko na me so de mate na me da no ko e no kwa ma nka nche mi nua no me ma no case we ba kwa mi nua no me ma ne te ko mu bu fu se nipa na threat me first one ma nka nche ro mo sike nwa we na so mo te se wo twen slide a wo me so na me so me ko ya no me yese me ko report ba apacho na be mu na ma mi jai nta ma ment me ambo so ono na bie na no pa wo che wa na se obi atenchai e na ka cho se me ko report ne ma me adanfo ne pa ma cho se ma me ye boy na mpo kwa pa wa cho sa de no ye no we nwa le ko de ka no ma ye sa de no mpo le pa cho e na otwitwa wo ne ye de wo mfoni begu so no wo betwitwa wo wu fie wadan fufie anase wono ne ho na wokọ ya wokọ dia de no twitwa me ba cho me ma me fie no betwitwa me me ba cho wo twitwa me no kra na me ma me mo frɛ ma ase no ka kire se ne ba na yo ka kire me nua mo se me yo ba ben a ne ba na betwitwa me akoda police station wono so me ma me se de mo ka fo mo yi aye no kra so de o manu mu nsam nyo ma me wo yo ba ben ba cho wo je wo yo ba ben ya ne ba ni betwitwa wo akwakoda police station mamba cho if say bra wo hu se ne ba na twitwa wo apa no e de no kan ma wa ma that ni week no buy no me ma ma hwe na nim oye no say ai obi am be pa cho won hwe me na me se da bi oba na twitwa me de me oba no de me peni se oba kwa kodam na no wa ko remind na wa kodam kwa for life and me na me ni apa cho bia ni omo yede foni no ba begu so ade ama wo hwe batam eye wo ma me fie wo betwitwa wo embreben wo duru ho eye den wo nya wo twa foni ni no adana umrachi na me fa cho brother nyumre ayo kuyanda da bi brother nyumre na boys ne se obeda junction bi wo ye ho aso da bi so e fa Pentecost junction ya se aso da ni mu na obeda ye nti ahomache no na oba ho no na me dware nkwara no de mu ya so aso me dware nkwara bi mu ruan yi sane mu so aso matade mu mechi a o de se kan ni twam tie mu fa me maame wo dware nkwara me dware o ma wi a bro me ba to dware o ma wi me ba to ono de oba me mi hu no oba ho no ba wa twete se ne action kire se o betwitwa me wo ba wa no oto ha not ho ntimi de mi ni chaka bia ntimi ma ko bisan se e dia na wo ye wa hana se ntimi mi nyima ni ma no ntimi dwan kwala ni wie na mi run inside no to che mi wo mbachi e so matade no de se kan no e twitwa me o wonu ses ebra wo ba ye na wo to no ses se kan da bi se kan no o de shana tade mtu mu se bibi kita na wo me fe bone o be ve se o ansan wo be ya o be kuno wo be pra wo we ya so wo kan no fanti ni utan so wonya wo dwan wo ko twitwa no eti was enantwie wo nya nantwie bi ko twitwa no enti wo sese kan no wo fanti ni utan ho oho and I'm so the share no no the buy wo ye nantwie ko twitwa no
It's one and share to an share bar now 9 and an share bar si wo jano and was one person and share bear yano to obekuno. I yes on 94.1 FM. Now who can say who jano no pouch. Say me extra gonna come so say me ni obium. Don't tell the baby. I say that me can no ono one your court was 65 me can no ono anje antum say oni meja one year when 1 year no 10 years one wo twen pra no wo ka che say wo ni na jai no ono wan ye na adwe so oni waja I just wo ye na adwe so oni waja we me pa cho MC amofa foni ni mo so ma me wo ko ye wo ko twitwa no wo twa ni tirim wo twa ni so na abs no me pa cho bra Facebook live Extra 94 was one year the busuma me don't worry ni tirim die ni na de begu so bra Facebook live Extra 94.1 official ne follow ye ne like it ne comment share follow Extra 94.1 official and no yen Facebook page na mo share wo YouTube no so what by YouTube what by YouTube no Extra 94.1 FM Extra 94.1 FM and also YouTube no Extra 94.1 FM no YouTube page no and that was what subscribe here my wow oba woni na 19 oba woni na 19 no wa wutwitwa net said wutwitwa aboa enti wa eye wo fe eye wani gie ha na adaro kwa na make an sense oba kwa bia na no ka say ya e bia no say say wo ye hwe na ba twa ho no hwe na ba twa ho no o to se kana na me struggle say na just kind of free nse nti me ti mo the boy na me ne ye say nti me ha say ne me ha no ene me side say ene ha it is what to se kana no me won sa e protect no we are what to se kana no oba ne be inside nti o boys na twa na twe ho no mo no this say this see me sele me sele ho no mo sa me pa twa fa ne sele dia ne ba na fa ne mu dia no wo dia fa so na wo di we ato so ne ya hunu ni nyina ye wo di twa ne tirimu no akwa tirimu oden so be ya zu ma ye ne aka ba ye de da ye hu ni tirimu twa ne tirimu ne ni papia sa bo wo bi ba wonya ne wo die tiri ya sa wo fa snap wo ba akokran ko fie akokumpon ko fie wo bi ba wasi so wo no wa gugu ne baba adie mu wo tirimu dia no amana ba ye ba na patrick say wo ba bia de plaster taria wo to se kan no no ba no de na saje to otu anu de na saje to ba bia no na je no na twa adaya minyawo o ko to akojira wa ko ka say wa ka che mi twitwa ne because o ka say we ja me no me dia do me nya no ana ko to ya ne da ko to find in 1500 1008 1008 mi so what's our problem so obi se waja o se me nya ya no odi se ka twitwa wo to me so e cars LBA na no jira e se gana mra se se awon na kwa kodu gana mra na kodu se so obi obi twem prepro ka se waja na yetimi twitwa wo abra ye de 1008 ai wo ba ka say friend se bi sa no hey wo ba ka say wo ka say so twa no hospital na kasa na aboye ha ka so bo kasa na say hospital no so pay the receipt wo ho na me say the receipt wo dey 1007 na wo pay the receipt wo ho no no dia no pay hospital no kwa ye no medical way ne pay na wa dropping police wa dropping your receipt me pa cho fa message bra oh 745 you say where your mama would hear me for my media to us and that's what's hey my message now somebody call no esa enya tia ampa mu just the best to one unya nkobiem ana mu ya tira gama ase abresa etu so kura ko so kura to be find to because one no woman na tazi to find to because one no woman na wo be kunu no no adwene no no atwe se kan de ma won le wanyu se me no woman man eti se no to twitwa owu a ankora be mbo ana ya tie ya sa
ha o chicho na nkura ni jira unti na ketua no ho no chicho na ni na ho no medwale o mo wi ame ko somata ni ketua no kwa de bo ne ya ma akoda hospital wo mo chicho gagaga e ba to na kwala ni na bu e ba tan e wo mo ye dey sabe no mo ye dey o mo su na o ko ra dem ketua 2 years January no nya 3 years yes of course sister bi o say ma ye twitwa ma obewu ana akwa na asemo no akwa say we me papa twitwa ma o twam na na so nsa me maame obewu ana me maame obeba emu ho no na akra no e start ye e di yare ya Sese ade o me nie hunu ma o we traumatized la you twitwa hede ne ma ya ye na fa message bra everybody yankopo ni papa message bra na ese kai ma na no de makuma ya me yase sia ye sa akubi court na lawyer say timi je na I will say o ka say but 2007 say 2008 no on call baby I dey yet me for to because oh mama I to say your girl matia ma se na gana matia ana na so mi kisi so mi kikewa ma ana so mi kisi so mi kikewa amani ntambo uni ka ko pa bambo ti nkura se na ma because si kikewa ya obi an tabi mai ya kikewa ya obi wo baba bo wa se ya obi ya compass nothing it am ya kikewa ya obi fast kike so mi kikewa bra o bi ya fa boni ti defense ana ya tisa come on, I'm not doing because I need Sa aduane a wɔkɔtɔ abɛdie no yɛma ne receipt adwuma no a wɔyɛ no yɛma ne receipt saa hɔ no nyina modwene hɔ kaa ho ɛdeɛ ba koraa na mmara yi mu ayɛ mmara ma bi mu producer yɛmpɛ lawyer bɛbɛrɛ bɛka na saa sɛ mu mmra ɔba foforɔ na ɔda ne nkyɛn no ɔnti wɔko wei awie ɔwie yɛ ano wasa ba ne nsa so ɔda ne biri hoa na penakuro ma yisi na penakuro what's kaisi wo koko de wa penakuro ti de point odi twitwa nyama e ba bia sa de nyama ma de nyama ko be kuna to dem ho ko be kunu anato ho ala ni butu mu susa na amara ba chino awon goro adi na mo nse gentle kuru mu ye bone sa wo se ko fa receipt ba se mo na mo ku ya no se ya mo ana mo ku ya because mo se mo ku ya ko mo ntumi ya mo o te so mo say ya life mo ntumi ya mo re ya police wo ya soldier for wa ya security personnel wa na so bi do bi money as tell no ko free ana ya no se ana ti mo fo do fa mra show mo se mo no bi be do mo money also different no in the course of defending yourself no na so omuwa wo ko ba bi no one defending obeku boy ababai ma se nye na boy ana nipa baaya ka wo bekuna to atwe ko bekuna to atwe yesi wo bi kan de wo fa wo kiri no boys ni kiri nation ho sana o maame ko de kekra no sa maame shama se so fa le de maame de to o ma ye shama se o nintin asole de ni na wo o nintin mo irade o nintin ai se bo na de ya yuma de premeditated what Must ya jawo ko ada onu no manti edi mi efe na se se do be kuku we obe kuku na odna ko police station se ja afede be ma Ghana mra ya wona ko pe se o bi otwitwa obi ya tina to afede ni ko bi ko na se court se ya ja ba do ni ko ti se
abujira mo na yo na mo bi asem na mo ka de mo ka ma ko tira fie no say yo baba ye ni a say yo baba ni sa hu no yakro sa hu judge the same judgment and carry baba say yo baba ni the same judgment and carry baba say what you tell baba ye you tell ye say no come the same judgment no yeah mo ma di patwa na gana pa die na mo ayo I Joseph amu amache the man dey say mo friend na amu ba na dwem for friend junior cat is a cat junior cat is a cat and am say o dey wodi na wa we wa ba so kakra wani no wo ba ti dey wani no wo ba na ko be ku me sama ko we yan chi na so kakra bia yan chi na so kakra le na go say o mo be jale say so ko na so kakra o mo be jale say dey say ko mo tocha na kakra kakra now we try you will scap the battle there is gafano yes can nobody sika Mr. report to Assembly of Central. Actually, no, yes, I'm not and I'm making over for oh my God. I'm receipt. I know receipt. I want him. Oh, yes, so I want to say, I call people calling more. I want your receipt here. They are hot. I want your receipt. I don't get what if you know. What if you know all corner? On to me, quiet, Juman man. I know to say, I know to a bed, you know. I know your mom who receipt to her. Or quite the crew run or cotton, the crew or Emma receipt to her. I can't cry any pound in the pound will be saying. Can't cry, I said, a son, the smith man of Wolf and say. Well, to make Gina Court or catch a judge and say, what catch a child, not me. And maybe I mean something in Yaintia. My first ever time to train panel. Now I see when you know when I'm with me Charlie Bass uncle. Ma only Francis and Rambo say so only your Madrid do touch boy. I'm not doing my bottom away and all night. You can touch again. Man, Ghana, you're safe. Oh, you're safe. No, I'm telling you, Ghana, we are not safe. We are not safe. If you are living in a country like this, I am meeting to throw a big deal. They catch us on the man. Now, you want to say the same person will draw about us on the Obama. I said, you are not with you. When to me, I'm not safe. What to me, I'm far,
ejapade ben wo ye de ba no wo se abrosa ya ba no wo de na kwa abrochira ba wo de ne ko Dubai ba wo ko fa de ba je de visa no e dia wo boka wo ho investments ne do so e da ya se no we say let's go back to JJ time because now our days nobody no JJ so we this car we want some court to another police station ye ni ma ye twa ho ba sisi a my makosam dwumade na no na wo hwade ye boafu ye hiti pa bedwafo yiti na nya de o ma ba mu ani o mbesa bambiem na menkai wo message ba ko mielu bi na fe me sign ma ho e ma ho wase mako that's why sometimes you don't send a case to the police station but rather consult with the boss no yen time for ya some police station na to court no we I don't trust Ghana police cry also am one kasa de on trust Ghana police oya ya no de achew and also Marcos please don't spare him cry he is a foolish boy pa God will punish him thank you we know what we can do teach him a lesson on also message our day abandon okay mo famudi nka ho was what Pastor Julius is saying is very true because the best form of defense is attack ono so message or the abandon was Marcos and the lawyer for abandon bi no nya papa so ma no correct at all the message or the abandon me patch your message no man nyentie mama was Marcos good morning hope by the grace of God you are looking good in Marco we majumo if we are sad the crown you make us laugh. Now I'm not in a mood, but you make me laugh today. May God bless you and your crew. Why? I am Kwame Creation from Asafo Kwabre. Okay, and also Edia. When they are bad, no say I'm Kwame Creation from. Oh, but wow, obey, yeah. Nothing yet. Yeah, friend. What just is also. Papa, why you go fu? Nobody see the God, nobody see the God, nobody see the God. Nani na wajina ho, no wakan kwa siyasam. Media wasi wajami, media minyai no. Ha! When you should. Ha! Woyawe. Ajina kwa siyasam dono. Wabodam. So what one na one nine? Usi abaye na wo fawo. Na wone netie sa. Na wo kwa no what teachers. 13 years. 13 years. What you with the national demon sa 13 years. One fansa. Chuma mpo mama na di ko hia. One na shi. Na wo se wo kwa. Woni ma bi nyama no. Se na ni ada ho. Wo kwa e bi ba bie mu a. Kofa de wo pay ko na kofa wo de adai no bi kwa de na hawo adai wo bi ba fa se she de waye no fa wa ta no ko wo no ma ko ye ko kwa kan so ma ba o ye ko kwa ko se no kwa na mi wo ni tirim a wo de se kan ni dwa ye ni tirim oye kwa ko say no cross any medium max again kura ni yanka wa Ghana ma memra ebe wo twitwa wo wie ye ne de ko to hospital no wono ne mama ana na busuafo bi si ho ne pa cho ne papa ne ni nua odi na chi ne ba ho omo ba ho no na mama ka cho omo bisa mama se na ye se ka ba ne bo na mama se omo se card na ye ba ku bi aye 1 million me ni mi ni 2 million. Hello, oyi 2 million ma me maame. Nti me maame mpanifo ne me wofafo ne ba. E no mse daabi. Eni kwan se ejiske fi omo ho. Plan no plan me nyesika sem. E se e de omo kokot ma asem no. Ye ma boy ni dem nyesika sem ne ye koye. Nti en sa fa scan en komo omo back. E na maame ni aketwa ba ko ji scan ne komo omo maame. Nti e ko court bisa sa de nti no mo scan ne bra me am sa de ama omo. Ade me mpe scan na. E no mse nyese me mpe scan. Chosu na me say nyesika na mepe ize mepe say no kre
daddy ne say me kwaji sika na onipa ne pra me na me jane so onko sa me mpane sa buka se mo ne kokko to na busia for by so mo e be pa mo cha se na mo fa nkra e ba cho kokko okoda mu 2 weeks sa 2 weeks mu na ma me no mo sha se so mo ba yeso na opra me de ne ma me ensi hoda ba okoda ko mu 2 weeks no na ma me ne sha se so ba so mo de apacho e na me ma me ne me ofa fo so se o mo sere mo ni asem ne mle fi na me se mo obi en ya asem ne mafie me nka se asem ne nyimra fi we pla me wedi na nya omo ni pedua mu ti fe na obi anka se wage atum se ye nyimra fi nti ono boy no that prison wono no no mo sa ma ne form ane de frɛ ofrɛ me am ti me frɛ me fa me frɛ me 20 minutes ko on me mfa one na peke ba ko pa ma cho sere me walu no remand no 2 weeks no ofrɛ me sa pa ma cho we ka be na ma bo me nka na no busia fo se me ka bi do me ma bo me ka cho mo busia wo be dem nti ha ho an bisa me se ka be na ma bo nti e ko court ade be che Thursday ma ko court no Tuesday Wednesday no na Thursday na ko court you commander ba ko ani si adi ni ba ko ka sa han boys no boy ne ma me ne nnuano mu diska 50 million e ba ho no mo ka cha so mo fa na e ho ma ba ho ana na ma se o mo ma ho ana ma me ka se de mo ma ho no se ensane nti evidence e yes boy ne plan me na me de o so me de kokot ma fa kokot o twa me phone si ID ne jigu ne office nti me ko si ID no so fa me phone na boy ni twitwa mu ene matade na e dia da se boy ne twitwa no o fa ma de ma me na me je se kan ne de wo si ID phone wo eni ye ho e ba twa si evidence no o mo di ato ho e ba twa wo mo keep evidence e ba twa wo ma fa ma court daddy emu ayo Ghana mu ayo emu ayo aya na yemi yo what sikai no akwade be court no ya to police station ho ya fa ko tabi ni nyina no pictures ni nyina no ya jaibu police station no o ma fa ko change agent no evidence anko na enipa da se ni trem ya se na wo hwe sika nim bi dem ka so bi akwade bi bio na oye ni yonko se ya di nyame ba ni na to wo no ya trust mo ya jimudi ya nim se bu be protect your life anu ti wo be ta ya so a ya mo ho eni dwane ba ya bada se mu pushi yan esan di ko oni pakro no ba attack yan no wa next time obi attack yan ya yan ko henefa mi kuru no yan ko henefa yen mi se mo na mo boy yan ko ho ba to obi de se kan ta ya so apia na mi kan ba mo a na mo so se sunne se ko ni pa de ho na we kra dia wa ye mpono kra no anka mo police fo no ankra no kedia de ne sese mo ye no mo che no pa na mo hwe ne chi ma e mo no anka so ne hwedie mo e mu akeka no ansa na because ade na wa ye no e ye wu kra wu nua ba wo de ya ye mfa ye hu nyina sa se e ye me na ye me nua ba anka sen na mesi afa no ana sen na mesi aye for 13 years for 13 years kura eno wo jan kura kwa de ba no ho no wo fa ka prenko kitwa no kwa ma me last born kwa so na na hwa no me bua wo munyina me ana me hwa wo munyina me ana me hwa wo first born no kwa no wo no me sama no kan sa nka won san to in school so wow enti meji akwara no e hwe no na akwara ni mini enti da no me kwa me fan sa be ye se 3 months asadini me kwa ma no na se mo de wo ba no wa mo ntu me hwa akura me so no ma me ye ni pa na ma fa ne sa wo na no enti kitu an so me hwa no wo nyina aba je ne so wo na no wa anka word na ai anoche ma me so mi abrasa wa ye bia otopa no we Zulia F menimo ho e wo keje tie me ba chan abrasa wa mi ti wo ya papa wo ba tai mi ti wo ya abena mi bi se wa anya bia se wo baba e na ba me bia fa na 13 good years na wa anya no ho ade wa anya me hwe no wa se bi nti wo ja no e na ba ma ni ye ni se ya abena e ka ba ya ode abena se wa wo to pa no wo keje tie zuri of opposite ba me ka ba ya ode wo so dia no wa ko tra so le wo so dia no wa ko tra so le wo ko si ti ya ye ni crap boy it be no ja me one time
no what oba the secretary twa wo bi went to be a police station akọhwe no no ko report ye ne che wo ba no den ya eno de wo ko ho se wo ko plead with her ye nyi wo ba no o ma mi yi ni free twa na wo de wo so ye so ye nya do o ba ni free wo twa ba ye tu na ate ya o me bu abna se wa sa some of ka ye no kra wo ye bata bone wo ti wo den e bi na ade awo ba se kra no we me ba cho mi ensa na e wo me ho na ba ko wo no ho no o she wo mo me ba cho fiti be 2 months ni on first camera mo on first camera mo me ba cho me de me nim ai o ka cha ma me na nkwala ko ji o mko school am ko ji ska fi ma me ho aso ma ko school ba ki ton de no ki ton de on kan o mo ho o ma me ne manis ka pa no so manis ka me na me ba de me ba cho ne dia ba ono on hwe wo mo ki ton on hwe no me na me hwe no me am de akwan ko to school ba mienu na aka no on ne hwe ma me o mo na ne hwe no nti o mo ko ji sika o ka che ma me ne se so ma nkwala ni sika o bo ma me ni bia eno ye bra ye asemi ba ya ye che ne ba bi before ba sa o ba be twitwa me no na o twitwa wo wie ye no asem no me fa se 1 month ni bosumi ni e free wo ba na wo o twitwa me ne de o fa sika ma o twitwa me na me ti fie no ma me na fa sika me nkwala so mo fa nko school ya na me hwe o ma nko school be pomo nne o first camera e mu ofusu wo twitwa wo me ya ba che no akwagina court e ba twan sadia mo hwam kwala ti me pa ma me na cho be no ba da me pa ma me na cho ma me da ko pa ma me na ma asine ti ne store ni ton ade ne se me mra ma asine o me pa na cho Jesus Christ na o hwam kwala ne ma me sa ma me we no so bi chi no na spend so no ye twitwa wo no a nka wo be wo no a wa mu no ya be ma na be fie no ne bu ofusu wo twitwa wo me ya ba chira ko gina court e ti sa dia wo hwam ko na ne bi eno no ya se wo ko dwatoa e ba twan me pa wo che wo se wo twitwa me aka be kume na be nya wo na me de wo ko court na wo so wo hwam ko na no e ti be ma ba cho ma nye ni yie be hwe wo mo sa wo mo ka e ba twan nti bi sa ma me ne se me pa na cho wo de ho ono na wo twitwa me no kwa me pa ma cho me na me nkopa na cho wo de ho o mo hwe nkwala na o mu nyina me a me hwe ma de na nyankopon na hwe nipa nye o nipa na hwe nipa ama se wo twitwa mo makoka ti wo hwe nkoda no ye be hwe we die we sabo akra wo di na wu a eya wo ti ya kakra wo na onyonko nipa owo honam se ne wo so wo bia tumi twesikan e wo ne so etwitwa no wow be me wa kudru na ne etwa me surum na me yakra ne se asem ne kokota jese matumi eja abrante ya manchina ntum a oba ne nkwa na da esanyem mantumi anya abrante ne hwe ama ne magya no asa ba fie so oba ne mra me sa be dey oba no emepa na chi so oba ne mepa na chew se ne senti me na watwese kan twitwa me samra won che mepa wo chew how anka wo se wo mum kwa na aba na bepa me chew anya hwe kwa no no wo ma nti nka wo dwen kwara no ho ananka ye de da asam nko asem we die ehu pa anu odin e proso be ma ne ma men so kra chesa ono kra de ne huye mahi kra obedin kwasi asem se ya asen emada oba tan ya wo apadaye oba edin kwasi asem a wantumi anka nyansasem bia fanche anwu na asum esa ata na chi se oba ne mepa na chew how jese Ghana de oba ne mum na emra mepa be ma na chew anka wose mum kra na busua no na wose mo ko oba ne honom ko pa na chew se sei ni sei na esiyem mo fa ncheyen na bi nsibiem ye ne ye de hye ne bekasa na we da 10 other way round say oba ne mum na emra mepa be ma na chew we de ensi da
na oba na odua bubi abaye o wesi so awuko school wanyo bia wo da wo betwe mprampo a nka pani papa pe wanyo bia so obia ono no na adwuma yi kura enkoso opo obi na oyeya na ado ho akwa den no panye obetwitwa wo menka se omo bofu adaka munye nipa but next time o yes selection na e wo se wo hwehwe mu yi enye ofiti preko pa se nipa ne se wo pe na no wagye atum na wo ne natena no enye right ye youth na aba e wo se ye ma ye ni da ho pa enye be ma bia no se wo pa e wo se wo pene ankane no tetefo no ye nananom omo kwa wade a omo bisem ansa no ma omako enso ye die ya fa bibia normal ya fa de trasa ke we mi e sure sen ko bisem a ke bi obenya obi eti be ma yi hu esu ban kakra a hwere no enso sense we misem oye young girl wesi so nti ono so ade efe se ya ka so ono so wo boy ene wone we nyinya me ne di ho afofia ka esi anya aduma nyinya me ne di ho afofia ko be twitwa ho ngetingete ene ano asem we die etwa nsunum ano wode papa nya asem aye ka ne tra sa keke nya sama ya kana trasa keke o we di anu wode papa so to me twese kan twitwa obi ebusia me ma dwen kire de bia me wanye ni ya meka se wanye ni ye wa asama eda meka se wa asama eda wa asama eda meka bia ma wa asama nso nye de a oboa menka bi ma me mfu abone so aya ofa so jese wo de mra ne hye wo nsem nka wo se mra no eni wudi papa se mra eni wudi jese wo de mra na hye wo nsem na wo ye ne awpe jese me de me asama ko court na jese ye ntumi obi aye bone se ya me wanwa so obi aye bone se ya akọ court ye ntumi anchina ntum obi nkwa ni entumi a endi asem ya ma girl yi eja abrante ne sa keke so onko ajafo drop comment na ma oren fi se obe like na wa share na wa subscribe na unia enye bi na ne nua nso enye bi no de atu ne hofo no de atoto na brabo se ebia na obi wo saa anamontuo yi bi mu no de ayefutuo no wa hwe ne ho yi wo kwan ya obesifa atoto ne niama na ochine bi no ankoya se nua ba yi di ha ene bre ebema me kwan na me di dwumede nyina esi Shanesma misaha ye emergencyghanamovementtv eso mosonfo nana akosia adepa mena mde dwumede eba wakwen dasene ebesan so ehia ne atwetwe nkomo foforo ho makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.